Yang pun nama pu Sharatchandra Sharma ni fake news ki Manung Hutna taram nok sering ngasi Manung Hutna ki topic se ekoi hana dum haja boduni madudi age the 17 Lok Sabha election is nearing Impact TV ki studio Impact TV ki Impact News ki studio sisu taseng election center ki role ma lorok boduni election dun laksalak puna marom kanda du ngasi su ekoi ki topic se issues and election 2019 ni madudi hana already ekoi na thengni ke issues mayam lere kep ki leri khara nahona खरा अमुक खरा है होगी बसिंग ते हाइरा कांदा बरोइना डिमोनेटाइजेशन की करीगी वाफम सिंह तोप लेत्री जीएसटी कांग्रेस कॉल इट गब्बर सिंह टैक्स राहुल मसान हाइजरिमनी स्वाई करीगी इशू सिंह अतो हुजिक याम नकपदा अमुक इशू हाइबा कांदा लाइक हुजिक से कांग्रेस चार्ज तौरिसे मणिपुर की ओइना ड्रग की किंग पिन नम फाबा याम अचौबा ड्रग की क्वांटिटी मा प्लस मदो प्राइस येंगुरगासु अराउंड 27 करोड़ की अदुगुंबा BJP amasung masigi chungsinaba sarkarna karaidonoma thadokibagi chilenkibagi swaida mami tai haina congress na kanna hairi at the same time on the other hand congress isu ayam chumba lanba it is matter of investigation achumba konadum sungsoin tholakani outer ki congress ki mirep oiriba K James se PNB Punjab National Bank ki site gi election commission of India New Delhi directly complain ama laws torokpa madudi loan defaulter ne hair kanda asiguma mayam sing sisu thangnana mang da targa leibe issue sing sini hanagi issue sing aduko hujik thangneribe issue sing china voter sing da kayam impact pi dori karium kanda mai candidate khanbada khara chamam na ba thokke doribra natragana hanagi issue sing da chatoribra nahona mang da targa leibe issue sing da chatoribra haibi matang da kupna khana jana tanjani Lord Lenchen Birba guest sing day, I get it in the public say, Irengbam, Hemochandra, Spokesperson, Manipur Pradesh Congress Committee, as a Sumataka, Hanana, former Minister Singh, Adu MLAs Matam Sang, Obirabane, Hana Tamo, Mutan Noxari, Adu Tamo Mutan Oida, Lenchen Birba say, Pradip Phanjoubam, editor, Imphal Press, Town Pradip Noxari, Adu Yeta Tangan Paminaji say, Dr. Nimaichand Luwang, Spokesperson, BJP, Manipur Pradesh, I Ozani Nimaichand Luwang, Suram Noxari. I Hanan was a Karagan Paminabane. Question say Oza Nimaichand get the Hukari. Oza Nimaichand, Yanana, Marona, Congress and Harisi, who say talk with the talker, Luko say the Waibama, BJP Sandel District ADC Yermene. Yam saw quantity have a huge quantity of drugs. I took a Madasu around 27 crore. Yam saw was sent from the Manipur going to the Atop India station the day. So we station the kind of PSO aquarium songs of high tech. So I am high as a Congress and Harris, none believer, South Robert Drug Canoni Carbani or King Pin Harimni, Drug Lord Harimni. High of me say, Taseng Maswida, Congress and SARS to receive BJP and its allies comment use its machinery to set free Kingpin drug smuggler Havini. Yabining Bra, Kamai React of winning guess. Yaning Brennan. Yaning Badiana, Yaning react of Virodi, please. React to Nike. Sigi Matang Sidara, Narang Lanahala, Impact Vidama. Narang or bra. Narang, we're getting Maruina, Lucosing Zoga, Draki. Same topic to the Sida Manung, were winning around this number over that. A quick BJP, me would win up Habi with that. A quick BJP saying that. Because if working at the spokesperson, I'm not a thief hunger. I think what I'm going to tell them Taraba, Masisu, I tam labor, tam labor, Narangina. I yumda a quickie BJP candidate with a campaign with I want him until you about meeting a matau with Yumda. Otherwise, he laughed on them. I think pilot a quickie spokesperson, Professor Tikena, as Dr. Sabra Satpangam, Draga me later. I do not. कोई लारो इन हाइगर के ना मैं तब में नरंग लांगो तो कुमार BJP की मनु लाग तरह बनी ना डिस्कशन तो उधर खरा BJP ही याम लान भी वाजो खल्लम बदरें खल्ले को अदुम मक्ती नत्ते सी सेम हो जिकी मैं मम्मी करी मम्मी दो क्या हाई लुको सही so माती ADC की chairperson Sandel district की से माँ भाभी मतांग नसो सेम इशू जिदा सिगी जिदा इशरम बम्बा कोई डिस्कशन हम तो भी मतलब Harib Nupase, ADC Kavasima, Atupa party the Cabra, independent Cabra, Gar Togivan. Other politics Nina, Hositi, election Matam Yorposida, BJP to a Congress, Yao have Yawi, Congress to a native Yao have Yawi, Adaki Congress to a politics of no be never call.
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ BJPꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯋꯦꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯤꯌꯔꯄꯔꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ADC ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯥꯈꯤꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯕꯗꯒꯤ ꯕꯤ ꯂꯧꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯆꯤꯌꯔꯄꯔꯁꯟꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ADCꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯄꯔꯁꯟꯁꯤ ꯈꯔ ꯆꯥꯎ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯐꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯛꯇꯨꯗ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯕꯒ ꯈꯨꯗꯛꯇꯨꯗ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯠꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯅꯟ ꯚꯦꯂꯦꯕꯜꯗ ꯁꯦꯛꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯅꯟ ꯚꯦꯂꯦꯕꯜꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯐꯥꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯖꯦꯜ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯖꯃꯤꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯕꯔꯗꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯎꯒꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯉꯔꯥꯡꯂ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ BJPꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯈꯣꯠꯂꯦꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯗꯅ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯃꯥ ꯖꯃꯤꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯦꯇꯔꯅꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯖꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯦꯌꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯇꯗ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯂꯩꯇꯦꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ Okay, first round going. Thank you. Tamo hosna baru hoina hoji hai se. Khumchu thamti thabire BJP ki spokesperson ki site chu. Bel thadok po se mase swai da governance pai riba governance alai riba do ai du da thoi do no mari lende ise judiciary process ne adun maram or kan da court na bel thadok po se court ki mathau ne habani. Congress na hai na non bailable oiba drug ki kingpin lukhosai zau BJP sarkar na bel da thadok ra habani. Lai di BJP sarkar na bel thadok pa si सरकार की मथौ नते स्वाइदा गवर्नमेंट के केमता हा खोगी खुद यौती हैबनी अदुगा कांग्रेस ना हाइना समय कराय दनोमा इसेन चेनबो मानबा प्रेशर पीबो मानबगी एरिया मदि यौरी तामो कमाइन थंबिनिंगी आई हंजरिंगी ना बेल पीबो इसे सरकार न गम्ब्रा इज इट ए ट्रूली जुडिशियरी प्रोसेस सर आई कनोम ता हाइजगे सी यामना इचम चंबा यामना लीगल मैटर की नत्रगा यामना यामना लूबा अखोगी लीगल की दाव पेज नैनदबा मिचम प्रजामना यामना क्रिस्टल क्लियर होना यामना अमक अमत यावने सेंग सेंगना याम क्लियरली उबा फंग पोट अब नेबो पोट लीगल एस्पेक्ट तो तो किसेबा होय चुमे अखोई स्पोक्सपर्सन न खुंबी दि लीगल एस्पेक्ट की समाय तो कोर्ट न तौबनी कोबनी लोइन खंगदब नते लोइन खंगी लाइब पोटी लीगल एस्पेक्ट टू द केस टू कमाइन तो न केस टू अरूब केस मीगी इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मोरल क्वेश्चन नम नेबसिदी होल जनरेशन न मांगबा याबा नॉर्मल क्राइम नतेबा ड्रग अदुसु क्रॉस मयाम की ड्रग अम तौदगा पूरा चारोन सुरोन अम मांगबा याबा अदुगी मांग ताकबा याबा अदुगुंबगी द चेनरीबा मिसक अमा अदुसु लेरिबा गवर्नमेंट सिना अदुम कनो तौरिबनी अदुई मतमदा मासी कस्टोडियल कनो द सिनरीबनी अदिगी जुडिशियल प्रोसेस चलिबनी अदंगा साई राजनीति की कनो थाकसी होय राजनीति ऐसी ngasa haibi dumaina akoigi yawa yawtaba vote akoigi vote king amnanaba akoigi matasu democratic battle amani अदु डेमोक्रेटिक बैटल सिगे कोई लक्ष्मण रेखा आमनि लेबम थोइदना लिमिटेशन नम लेबम थोइ मोरल क्वेश्चन नम लाए बसिदि होय याय अदु ड्रग किंग पिन गुंबा याम किना कोई अदु गुंबा मणिपुर कोई पुंबगी ओइना कोई वाथोक ओइग्रबा अदु गुंबा मी अम कनो तौददि यादबा अदु ngasai legal aspect to di police lady akoi su government pai me akoi su khangi adu case to strong oina na ba adigi जज की ममांग द पुथोकु मतमदा केस अदु लायहनगे अदि केस टू लहलोय नत्र केस टू लुहनगे दुदी गवर्नमेंट लेथ्रो अदु इता गदी गवर्नमेंट की कनाइवेंस लेते जे कमाय हाइदो दिगे बा इट इज टोटली अ कनाइवेंस ऑफ द गवर्नमेंट अदुगा मदुदा मदुकी खुदोंग चाबा लौननबो खोननबो तौबा बदो लोवबो खो यायबा बट व्हाई दिस मैन लोकोसाई जौनत दिमी लेतदब्रा बा किंग पिन नसे हुजिक थादोगा ड्रग की लॉर्ड ओइरिबा सिदा यामना मणिपुर दा कोई यामना तुका चनिगाई ने हाई बताए ना सिगी लेवल की राजनीति सिदी नसाई की इंग्लिश ता हाइजरे एन जस्टिफाइज द मीन जैन नमा हाइदना एन जस्टिफाइज द मीन एनीथिंग अकोगी पांदम जी फंग अकोगी पांदम जी फंगनबा एनी एन मी हातलसु तुपसु कअसु अकोई कनो तोबु याय हाइबगी अदुगी थाकता लागदी दैट इज द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स व्हिच द बीजेपी इज डूइंग नाउ अदुगी वानिदा
Thank you. Tao Pradip Maru hujik la ase lu khosai jogi hujiki party lak jage mathang ai sum election gi issues mayam chu progna bone jage tamo tabu tabu BJP chu khumdu khumi judiciary ni bel thado poicha sarkar gi mathau nati yes adu ta badu dum ngai Congress su haibiri su sum yai maram di ngarang makta du manu kre free press yam sauni kre madu di karim kanda sar sit handong na ba tharak be miyo sing kari sing involvement yang urga di karai do ma maning da kan nai in bagi pressure pi bagi some areas aduga some light khari dum uba phange ado Manipur gi mayamna maroina context lak to si atuk chawno pha gi ba aduk chawna khabar da kai da yaw dun to gi ba nan beleben su hai ba karamai taw na bill da thadok rino ade kai do bagi adu amna influential prasak lai SP amasung akhoi gi magi senior advocate ma kari gi da mukta charge thandu na lai no kai bagi NDPS ki court kai da lakhi ba even court ki judge masana ga mu tonganong city ra ki kolak mayam sing sigi development mayam sing ge leikana tamo haibadi am laiba masi thado posi judiciary ne khoi mathau na ti di haiba but somewhere krai droma people sing na political party rival opposition leiba duna kari haiba haide ba sum kitang keeping aside thamaga tamo kari gum khara di something behind the scene big involvement khara push khara di tawre sa tamo yabining bra kamai ubage as a whole leiba development jeng kan masi gi si controversy di am chawre khang ya gi chawre duna to bun thui se ji immediately inquiry tawra ga detail ben khang pa kai no da allegation lai se te de khoi press na hai khol pa press ri chum ne gi khoi di reflect over the lai se ade ja allegation lai kan lag no judge ma sam ni judge ma sam na so ina one on the case lo to pion la me hari lai missing just influential person kan tharak pani have mi ga pan roi adu sai do na politician ma na khara na tha ngon da adi case hando pion la amne hai bi podom hai na yes ado hairam ni na ma thak bok chen re have sim di haji ki allegation sit gi nga ga di a bok chen bi mong si ure have sim ke do we da just kan sida drug sana ba mi am da ga do thado hon ga do no have pose sai legal process da ma si thado khre khotor have su loopholes re mbi ile nda be thizala khangni adu later bharu ke do we da mokta Manandok chong level lay and signal me at partner my trial to in leave me the Tadopio and la me to get a case and dopio. Tadopio and the bill Tadopio and case and dopio and a case nullified of Yon Lamsi. Curry Maram late and a curry loading the Torino, have Ponoma, hung the other question in a live. When a high say, mean Lotke has a man leaving put on later. A loading may mong city Padana, who reports through Uragadi. Padana Ure, Lotke, sister. Misi Nanton ye haibagi Nanton habesida chumnagi jela leba lehendabantana misi kiesi leheloidogi kiesi muthatagi tawrmagi posi orapasina amuena hena chawna maran le raine chingnabagi haitare adan si leiribnina hoji am kupna awdang inquiry tawum daka le rain khali immediately judicial inquiry gumba khara impartial garo judicial inquiry gumba tawraga chap chana khoi leirbe evidence me study tawraga kana sai hai allegation da judge thana mangna hai ba mangna wanomala mi se case handopio na adun tharakpune da tharakpune tawraga case handopio hai si achumra khotpa ga si jaban lauraga asigi asingma picture rum puthokpam tawhum thokpra khali kana mi ama seista adu yam chawmara le mi lai thaloi na are amana som the Facebook da paw thaklu na se pharaga si thalopi da mi se mi chama henjala ki masa na re hai ho ine se panjala phare na Siga ni si contrast yang kasi ya adre betul sih. Ada mana kalau ada mi makong nare na orthopedics department da tha umri tham jala na thon kre. Na to itu ceksa lo do be do thoin to ni heavy ching na bu se di min haina re na. Ada simba yam tina sam samna da ba. Lo ngak to ni ha do phadang aw ha ngak ta ba. Adu ga ngak ta bi lai na nga oi de na thon de to he man ba khara yor ko hai tare. Oi ta se na to we ha so te ta oi na lead to the re. Hari ma'am allegation to riba charge very missing city important meaning moi di haziki law interpret to do kambuda hari ne se sai lo to bi on sorok da hari ne sorok pai se provocation am lerang ni provocation kari no ka he si khoi high level inquiry am to ga chap chana puthoga aundang khangan mayam prajal khangan mam pai lal manam le lam ke le de sai hai my judicial process ni hari haziki khoi independent aduga inquiry sena phadana haira ga mayam thajidna Natri mayam se awai kum tona leraga so me hen chingna bu hen jalakpa adagi mayam se chin thiba ta se am ba si dogum hota khoi di ai sa heja maina inquiry am the high level inquiry am independent inquiry am toraga haji chap chapa kan sikari facts sikari do establish to honing establish to mothok te inquiry committee inquiry commission ma
semba aduga inquiry chatharakanda mainly main concern se election su election ni at the same time general public ki mindset ta kari yawri makhoi singdu karamaina makhoi gi singnaba hangni wang singdo kamain tawduna lapha adi clear picture ma pibagi area se pibam thoi aduna swaidani inquiry commission ma semba tigalanba clear picture ma puthoropogi area laise taw pradip ai taw pradip tagi second round gi question se tamo de ma hojege taw sam nai hojik main laise tamo number se congress ki bjp ki hojik election mang lonaba issues mayam le recent issues immediate issues lakpa kana tamo maroina hojik laise tamo su pambi khiba jail dagi nanthok achkogi jail haite hospital da lejere su maximum jail ne maram di jail gi tam ni ma hojik jail da lejib mi amni hospital lejere su proper security system am pidorim ni heavy security cover le ni alu su nanthok ki bai sam na 26 march ki ayuk ngan bada siki khara mang chakhatna hojik ngasai gi lukho sei jau swai si chu bail di pi khara matam jana report ti mu court na thaba de tu da mukti halak tramnina absconder si absconder log thoi ni dawa swai da tamo boroi na hoi haibudi haiba judiciary gi ngaktani haiba judiciary ngaktani medical gi swai da involvement yauni medical certificate changni kanagum mi malayang gi hope san thamba be it UG hoigera be it ngasai convict tarabo hoigera thamba se medical gi so chobo rolum nei dorini certificate pi dorim dawa sama karai dnoma mayam singina khali se sarkar pairimnina sarkar gi machinery gi kari gi system se swai da yamna lacking leiba manba gi area ma ado tangodi hangjani sigumba thoduk mayam singse namaram oirakanda present government to the blame toba natragana present government to pressure people se masi fear oigedrasni tama tobam thokpudro tama as it is sarkar paimni as a whole natragana judiciary process ni swai nothing related with the present government kind happening bra natraga is it fear for the people kari gumba picture khadi pamdi pami batama sigisra khoi gi ngasai gi kala na thog hospital na thog bi da hero hospital dei ma si nan thwe handcuff tawraga phamungda pharam dire haire aduna khidang lab samni phada orego soi oi so adu soi bnen lor si sigi soi dana kanam kaut hodana so lol hodre na lor se adu orega su kamai tawdana ma si noni manda moi ma pa si chithi me ma na tawraga extortion letter me ma pai letter me ai extortion racket am story ba adu tor mayam si punsal la cancer ri thaigi connivance yaudi hai se thajawe wa ba jung absolutely soi dana ma na thokne hai mana jail leina sei se fugitive am oina aduga under trial am oina extortion racket am story me hai khudum chaptan phar urena mapa city pur man hospital la city me sin ba city pur gin pharena sibo le cancer ri hoina chumna gi sai judicial process ni ka hai bisida mina ke su thaja do usu leitre aduga akoina he gi logically analyze so cancer kamai to da si hale no hai poram hang dia roeba mamonda jail da ma le cancer ke facility pi ma mobile phone pi bra pidre mai contact or kamai tor mi no chithi ma private tor pi jala chithi ir mi kamai ir no kholo hai poram slide na ado si tor mi am si yengora gadi aji akoi gi connivance higher level connivance khai aure nadra moi gi sai extortion racket tor ga pesai yenari ra nadra ga na khoi na tasina moi gi political target tor nari ra hai report khangde ya da question khale khoi press gi onadi akoi hang bajin question hang bajin akoi mi chang gi wate amone te amana torom so hangni amana torom so hangni kamai tor mi no si asoi bo don to leire on answer pi bi on hang bajin khoi di si tor ta ga na khoi press hole hari ada si tor bi post akoi press ki manung gi report khale jare aduga hangam dok po na si tor si kamai da asoi bo man bam uraga di awna explain to bi on hai bi si press ki ma tho so am ne si le ja asungwa hang ta kan si khoi khoi gi so ba jare aduna wa mi jakre duga id sai hai ne sai gi khoi no pada hajigi mi na thok ji su adunga re adagi drug ki pa ma phai hai si jo drug ki king bin ma pharaga mahum khanda man thok re mang hi duna hai sai nu sai gi solon ka hore habitat ta kha intentional oide hajar ga su wanom la mi hai sa asini am chaw kan chaw re si mai case muthat pi ona wanom la mi jo kari mai interest leidana wanom lai kang kari interest leidana kana insan dana ado kana project to ge khanda to re no hai poto chumna gi individual to project to ro mo ba mari jail chang kan to khalo re pharo ta khalo re man pharo ta kan se sok to mi le mo do man ba hek khoi sa hajar press ki inquisitive press am gi ona di hangdo ya da question hangning mo question hai bo masana ta ne aduna khoi di hang pa ta ne si thank you tawon sra supplement tawung mali ngan ngu mali please go ahead singia khoi taw pradip na habi na as a journalist khoi yamna technical ona yamna phajai adu dai madugi further ama I chatning ba ngasai habi do chu manga tin ma do ai
कायतारे मधु सप्लीमेंट तौबो ना सिटी कनोगी वानते मसी अखोई क्रिमिनल अमा कनोगी security वार्ड की चेंथोखी नत्रगा लैप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मागी मथौ तौदबो पुलिस की मयाम लैखरे मदुम द चलोय मसीदी सिस्टमेटिक फेलियर ऑफ कनो अमा लापनेबो सिस्टमेटिक फेलियर एवदिंग ngасai ताउ प्रदीप ना हाइबिगेबो सोमदा कहतारे कनो मै इरुबगिना सिदा एनएसए पांजलगा मिगी अदुसु जर्नलिस्ट मिगी फ्रीडम ऑफ स्पीच लैजरिबो मी नमजन भी क्वेश्चन भी अदगी सोमदना जज भाव इंटिमिडेट तवे हाइबिगी क्वेश्चन लाकपा अदगी सोमदना ngасai उजिकी हाइरिबो नुपा अखोइगी चेंथोखरे हाइबो नुपा याम साथीबो अखोइगी अदुगुम क्रिमिनल अमनी ना अखोइगी यामना लेबाक वाथोक ओइनगिबो इवन लुंगिनला एलिजाबेथ मिगी मणिपुर दा टुक लावबा अदुगुम एपिसोड दे इन्वॉल्व तबगा सिदी सरकार सिना यामना हक्चिन लौगदो पोचदगी अदुगी ओना तैनबदा मदुदगी हेक्ता अखोइगी डिमांड लेटर गाजी थागलकपी अदगी मदुगी कहता मदुदगी लोइनमक चलाइरगा अखोइगी टेरराइज तौबगी नेटवर्क अमा लाकपा हाइबसिनदी सिस्टम दुगी फेलियर अमनेबा इंस्टीट्यूशन मयाम से इंस्टीट्यूशन हाइबदी जेल से इंस्टीट्यूशन अमनी जुडिशियल सिस्टम से इंस्टीट्यूशन अमनी हॉस्पिटल से हेल्थ केयर की इंस्टीट्यूशन अमनी अद इंस्टीट्यूशन मयाम से लोइना सिस्टमेटिकली थुगाइरकपदुनेबा अखोइना याम थिना मिपाइरिसिदी सोमदना बेसिक ह्यूमन राइट्स थुगाइरे अदि सोमदना थादोकनिंग मतमदा थादोकपा अदि सोमना कनाइवेंस लैबा अदि मसिदा यंगबिउको अदि करी थबक तौबरासु ngасai मदुगी अमुक कहतारे मदुगी अमुक व्हाइट वाश तौननबा मदुगी अखोइ थबक तौए लौननबा अंगांग अमा अखोइ मरान लेजदबा हाइतारे अखोइ अंगांग कस्टडी द सिबगी हुजिक अखोइ मुस्लिम अखोइ कांस्टेबल अमा अखोइ कस्टोडियल डेट हुजिक मयामना चिंगनदी सि मासी फुबीबदगी टॉर्चर तौबदगी कस्टोडियल डेट ने हुजिक तौदनो जेसी लैरिसि अदुना ताकपदी गवर्नमेंट नसी फ्रॉम एवरी फ्रंट अदि गवर्नमेंट दमगी बेसिक फंक्शन हाइबदी अखोइसु गवर्नमेंट पाइरमी अखोइसु गवर्नमेंट तौई सिस्टम अदु मतमदा सिना अहानबा जेल ब्रेक तो चेंगिबनेना हाइबसु हाइनिंग दे सिगुम इंसिडेंट थोकप यायबा मदु यायबा अदु मदु थोलैबदुगी जेनेसिस मदुगी मरु अदु येंगबा तायबा अदुना मसिगी सिस्टम अमा फेलियर होइरैबसे सिना करीदा इंपैक्ट तौकेबु ngасai अखोइगी होल सोशल अखोइ फैब्रिक अखोइ इंस्टीट्यूशन से थाजरक्तबा ए सिदी एनी क्रिमिनल अमा अखोइ ड्रग करबार तबो ओइरो अदि अंगांग हालमबो ओइरो अदि मसिदी अखोइगी जेल से सिक्योर होइरक्तरे जेल द थमजु जेल द लोइनमक मोबाइल फोन पुसनबा जेल दगी थोलकपा अदि जेल दगी मखु खर नारेन हाइजलगा करी कनो एम वेरी फिल्मजी ग्राउंड नम द हॉस्पिटल नमजल थमगा हॉस्पिटल दगी सु I have the highest regard for our police officers and akoigi leisure ba mayam je akoina akoi respect su am tawi adubu kadai dagi mapa aduna somda no tawi haire adigi somda police ki connivance su yaudragadi kamaina chendu gi doino aduna masi ai haijai masi da akoina debate tawna kotna hoi government ki su hairakani akoi si akoi khangde du tawde akoi ju kan hone re aisu kanana thaja gadori ge Okay, thank you. Bail the Thadok mo journey my chance. Why the judiciary system ni badu sarkar na bail the Thadok gambanati hai bagi area am thambigre live wafam di hujik se na honga na mo. It's a multiple institution se lo na ba institution sing se sarkar gi makha dulu lebe kang tani swai le sing se hujiti lai di multiple system failure gi area am lai sam hari ka na maram di tawdo mo tho sing do matam jana pangthok to bagi area am di loopholes me am di thok leba multiple system failure ya bining multiple system failure guy to yam chauna ngangreda madu chwaida madu debatable ne du debate to loibi ya nai jail gi role yaure hojik medical institution gi yausale hojik wa ta jige manipur se hojik di hoi ngangbi yu congress na maram di bjp ne sarkar paibani na hojik congress na hairi se ngasai gi ama jamin thar ju hekta bjp de changa thadu khotu haru bi type te ngang ba wari bo ko adu surate adum da parja da lan una hekta hai bu ai yaning de ba ko are amana huji ki nandu hari ba criminal achauba se apaw mi ne nandu se sarai ba mi nate kasa hari du ne akoi ri khang de ba ma jel lei lei na ma je ren sa kanu gi khoi gi करिया कोई के पैसा डिमांड तो बगी थबक चथब ngami नुपाने अकोई मणिपुर से बेरा ने मणिपुर की डिपार्टमेंट मयाम मोई बु लाना हाइबी ओदे मयाम हेते लाना रिमाइंड तोरगा जेल मनुंग दे सोयरागा गवर्नमेंट यावनी
chief minister involved tawngani na hai do adu di lan ngani sidi every time thueba ai congress ki matam thueba ko congress ki matam da ai mai jage drug ki yam hai do kan airport ta drug phar kan da adu thoki do amu han na nona hainin de ba adu samma na ye ba matam madu di inspector ranjit haibna tro adra phone tawra I poto haidra khotna poto tharo ki bi wadu direct evidence lay in higher abade ba adu hujiki hari ba koi gi drug ki pharu ba ADC ki chairperson sigi ma sigi case tu adu tawada taw na mina wano bala ese hoi Manipur si wano ba yam chatle drug karbar phajan taw banga ma ba yamna chawba huge amount amgi karbar taw ngam je mai resource am ne ngone ba magi masa maring yam chawrongani adu ngom yam sinarga chalam ba yai ko Hiram Bayai, Hiram Dabusiai. Police Laga, Adagi Ukil Laga, case to Lokto, Lucian Lo, Kazalo, Hiri Colena, City allegation never. That allegation, Adu di, a quick inquiry Torga, Amuni. Sima. Nahan, the Kanuri Jenimski Hospital, the Jailgi, custody the Sien given Pado. Nasagi, Sigi Matang, the Muka, Gominda. Fail or a winny wait. Police department khara soira di go menu khara dosarum tap tapni. Adu yayaba. Same thing Congress na piling it so. In Harisine. Congress na piling it so. Say for example, Congress na piling it a Koraman Mayada, Rabina Hyman throw Miro Mipim Hakido Hatkido. Miro Mipim Hakidu never. Maru go men to give police Makara live never. And it's Sanji Babunupa Makurai digi Makuragi Parma Hidak Pharmacy Likanda. Pharmacy munu kapa hard cream neba adu go bolo chandri neba sumaina matam dugi kai pai bo gomen dugi magi kari haitare hoi police na khara rigi moina kar tor pa kholpa hoi hujiki nando sien gi dugi di gomen na kari haibro di khangdi ko ai isana haije ke madudi jail department gi complete failure ni and police department gi complete failure ni adu complete failure ho na gomen sa yam sauna Mami Tagadra Judi. Why Karabudim Tani Gomen Ziki Kara Chilen Gabi? But the whole home department is so Sarkari Amarita Sarkar Makali by the Aduma Tolak and the Sarkari Lobon to suspend Torajni, Parajni Mayama, Silen City Gomidi, Tomunupun Torieva. Aduna Marut Torotaka Gomena, Mui Kasingali Duce. I don't put a Torieva. Thank you. See you inquiry Torkini, BJP Tainabino, Government Congress Room Toy. Yes, Congress Toy, BJP Toy, Towodo Matam say Mamangi, Sahi Tarai, Mangala number system, Sahi Manga, Mangala number system, public na expect to Khara Parakadra, Khara Pagalakadra, no gave the some Narakanda. Don't break him at them, but breaks it low the question called Moletamo. Congress Matam the Sutoi, Akui Matam the Topusan Unate, but people expectation is something beyond Madam the Matamgi home would do the Kara the home for Katrahibani. Some changes can overhang public expectations at Damo. So I see Yabining Bra. Congress ka BJP ka noi matam du thoi akhoi matam du thoi hai bagi ere hai bining bra tamo the system the jail du su police department su sarkari makha da leibna tabra moina soibudo sarkar gi chawrak na partially karai da responsible lobom thok tabra sini tamo Six a quickie, I'm a Seramina, who is so I had a puppet, has give around the puppet to her be morning. I'll see I'm coming. So I had city. A queen congressman talking about so many Presna, Omsandra, Delgani Han, her when it has Sanju Habi, the heart track, consider Presa talk to Chunks and the man on I think I say Herodi talk, man happening, Hajar Kansas, ma'am, we banners, headline Canada, Omsan the Tony. And the Sida has told a consider when a tiny stock has it or say Hydri, other day, just swivel me and Haidar, Tiny as well, Laramie has Islam with Sky Harrogate. A quid to talk to have the societies upon the Havni. At the press is a doing, I pray watchdog Amoina. So can I buy no Saka, I'm not Payo, Han Dogan away Adam Johnson and Yadiana, Johnson Lady. How is it always a quiz my Johnson says that me Maran Levamim Tadokre. I think one woman have so ordinary me and the hibernate Hagi case Mutapiro Hermid, just on the Mona Lama had just some Hajar in his I told Lama and Harris. And just some day Lapa
ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯔꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯂꯥꯎꯅꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯝꯄꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯖ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯕꯨ ꯀꯦꯁ ꯃꯨꯊꯠꯄꯤꯌꯣꯅ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯌꯨꯁꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯜꯂꯝꯃꯦꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯥꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ Yes, thank you, Tao. I Tao mo chon lak Tao. Question tu ngakang hold your thought tu Tao. I request tu phala thambiro. Ek break ki matung lak chara ke Tao. Break ki matung dei fake news ke man hone yang bire bapunam ke pam da tu na putuna lak chake fake news mi yang ta du lebio. Break ki matung yang bire bapunam pu am ko na tara nok chare Tao Hemochandra ngakang ge Tao yo khalon tu ngakang question do kumbining ba supplement ngakang phala thamure ngakpi gani. Hujik tanja lewiro aduga supplement tonungba aduga ngangbi ningba ngangbi yarni ngangbi loba kai side question hujik supplement to we wanate sidi pura it is a total id walu bibi adi masidi khara kitang confusion na create to ya koi spokesperson am senior person ne koi na what talk jabani yam jo hai bani yam hai singmuni na magi khara government je protect tonu hona yam bajan thaidok khre ba issue di am khena ye ba sai da bina sanjit ki panbi gi du da ai react to jage ba See, akoi government amal lai matam da omissions commission loi lai ai do ai yaje ma do ta kaisu change de akoi na pali matam da su sigum lapses lai gi adi BJP na hujik panu matam da sigum lapses lai ai do da di mot ani kaisu lai te adi taw Pradip na ga haibi ke ba koi di as an impartial press akoi Congress government matam da su akoi kan na ma do da pressure tawi BJP su koi spare taw do akoi Congress pu spare taw do it stands in its own place. That stands as it is. Taw Pradip na haibi do yam chang. The question di mayam na prajana yengu budi government ladiba incumbent government matam dugi government na kamaina react tawi maduda kari action lawi maduda kari thabak tawgi ke haibu du ne madu oi reidi hujik Ravina Sanjik ni matang da ongta mayam praja punamang na yagane ba sigi issue sida we took prompt action haibadi madu transparent oi bataye ba public to uhan bataye ba we put our officers on the line. We suspended many people khudakta adui matamdagi aigi wakandadi even akoi law abiding akoi police law enforcement lai riba police mayam se no you are not above the law noina law se thugai targadi noina micham praja hat targadi you also will have to be put on the line no khoi gi mathak ta koi case lokhat kane na adui matamda achau koi loina kano lokhat khina ningsing beram gani sadat ko that was adu gi potu ne ba sarkar ama laibagi madugi akan ba iron hand ma oh sigum matang de koi kan lawi hai matamdagi thajabiyo ba adugi matang dagi madugumबगी exemplary punishment ama pi badagi maduna kari kana kai haibu fake encounter ki kano se yamna fake encounter na hainariba allegation counter allegation yam lainai ba se fake encounter ki kano se substantially almost madudagi negligible madugumबगी wathok se thonga khideba aduga aina huje lakchaba matamda oi khubirak pa ya koi inquiry tawri ada tawri haidak pa ya but what have they done asyam chawba sensational oiba tuk launa ba jail dagi thadoga chen gre hainari jail dagi chen garba jail du da extortion racket oina oiraba adugum ba heads have not rolled ngasi bawa kana suspend tawre ngasi bawa karamba SP karamba DSP natraga karamba kanu tawre haibagi transparency du utpi oba sarkar da hangbu tabani akoina sarkar pairing matana we were on the line taw Pradip oina akoi do we were on the line you have always harassed us adu akoi answerable oidana adu itagadi question hangbu tabani hoji government asina kari tawde haibududi it is a right of every citizen aduga akoina hangningi di madugi transparency madu the government asigi intention masida sigumba thaba ama taw matamda akoi kuduk si lowina akoi action lowi si tawi akoi inquiry sini na adugi white paper do mayam do udeba mayam do udragadi mayam do udo pot manung da akoi na si tawde adudi that is not in the spirit of democratic principle do oide aduna aigi wakal leding asai haijigi ba ngasai gi system ama sum fail oirak pase masida akoina chingnara ise sida mi pai ri bse sigi sumaina sum tawbu taragadi akoi government adu akoina chaining na akoina political mileage longning na akoina sakal pai dram ni na hojik BJP akoina chaibam thoe na chaibun ngatagi wa natte ba masida ngasai gi basic akoi gi ngasai gi law gi chanari ba law constitution law sida akoi gi judicial system si whole system masida akoi gi system ama da chatkado ba dugi onna taina ba akoi gi thairai ba lambi ma lai ba se masi kalausi masi stop tausi haibigi wafam ne thank you tawbagi di amarom da haide handaki phong sabada 26 March da jail dagi yamna marui ba haibte amarom da haide
जेल द लेरंबा नारेम पुथोरक चेनखिबा स्वाइसे अचौबा लौतुनबा मानबगी एरिया मा अदुगा लौतुनबा एरिया दुना अमुक थांगरकांदा general public sing city yam chang ka taw mo son haibu thuk law boy to thuk law phaw area duni at the same time drug king pen ma non available 27 crore what drug phaba adusu bail the thadoga masala yang gi mingda magi lakpham thokpa court magi present tawdo numitu do toroktre absconder lawre at the same time makha mukhra swai dong yang kanda nando nanthok piga nanthok khibaga mari lenana phar suspend tawba mathang da pick up tawba arrest tawba aduga interrogation chathabada interrogation tawri manung da adai do betai sigiba family kangu nadi family members sing nadi custodial date ne interrogation chathabada hen phubadagi sibani hain charge tawrimni yes swai da lakpa kanda sarkar paidi badu mayam singi miyeng da kari uri urumgadege se achobu hangni at the same time congress spokesperson aigi tawo Hemochandra thambikibada Sanjit Rabina ki mata am so palamina 23 July 2009 gi adwai da thok ba thodok sing yam seng ha ga adwai tu da congress spokesperson thambi ba si prom action lawi ha ba de aina mo haijaning ina matam tu da thamari chupna school sing kari sing loin thengjan ba kari ge har kan da apun balupna demand ma changjan ba case se CBI da sino मंत्री सिंह करी सिंह फम था दोक दे हाबे अकन बा डेट लोक तुकी मरकता 4 months ने हजे इन खमदे कॉरम दो वन दे 4 months स्कूल सिंह करी सिंह थिंगबा अदु मतुंग CBI दे सिदनक पतगी अदवाई दु खरा नेम थे गेबनी एट द सेम टाइम ताओ प्रति खंगबिरंगमनी अदवाई दु ओरंगमनी कोंथौक जमगी बाय इलेक्शन अमदा कोइगी मीडिया ना कांग्रेस बॉयकॉट तो वी करी एरिया का लेखिबे एरिया लेखिबे ताओ दवाई सिंग नो प्रॉब्लम आई हजुक बीजेपी दे लाचनिंग बसे issues akoi hujik mayam da ngasi ngarang phong chana thokpasing tha mani da thokpasing khanari atai atopa issue sung lak sage lakpagi din lakpa nangadra yeng jage tawdabu BJP ke side in thamjaning se hujik se issues mayam lare BJP ki mathak ta targa leba government ki mathak ta tar leba at the same time outer parliamentary constituency Manipur gi lakpa kanda outer da congress ki mirep oiriba candidate haibatai candidate ki mathak ta PNB Punjab National Bank ki any circle ki head office taki ECI da directly on 28 March da letter am iba like a complaint lose to bani akhoi ki bank taki loan logi 100 crore ki credit loan ama at the same time madu matung da 17 lakhs ki term loan ama kayam chumdaba matter of investigation ECI na CEO da itari CEO ki side taki assistant CEO namo thawal rating officer thari matter under investigation ni to godabu miyam na khalisi kai no hoi Manipur tawrisi candidate on puthorok pasing sisu kaino sumain to mai chen ba jala chen da ba jala ai ri hojik mai jari loan dorom ba yai singbai matam sum le ngone khali now the matter is under investigation ni clear picture di lakre ni khali kamai thambininge sir question du yaman gyan man ta dre kar yam ne dre nation na bodo na sagi ahan bagi issue ko an be issue do kitang amu kok thok phiro kitang thambi yaro madu khara hai de ya de khara bigro sini khara tham yar matam na ten bari na ai amu su khara di hai ge khara hai ge bako nasai gi drug phab nu pa ma jamin thadu ke du gi di mi khara na wano ba lai ko le bani du kana no koi da mayam pa hai na bai wanu ma do koi da sur pai koi government da madu gi information lai te na madu bai sam na du na madu subject to inquiry la kane du gi di thaba am ta lem tok pe roi ai friendly ha ge bako thaba am ta lem no tok pe roi kari gumba koi government gi mi chen ra magadi I should say we are morally responsible and the person whoever so involved should step down from his position adu ma dai ha ge bako ani subada nandu sen gi matang se si sarkar tumin lai bane te tumin lai bi tai ta कांग्रेस की कोई कांग्रेस की ना हाई रिजा दुदी नते लाले मतम अमदा संजीव रबिना की मतांग तौगी बदुदी आइदी कावबु कावरबने चुमना ममिंग पलुबोने सरना हारे दुनी था मरी अदु तो यामना चौबा पोट अमने मतम मदर गवर्नमेंट ना करिन तौई यादना होय मी खरदी सस्पेंड तौगी अदुन रि याबनतेबा हेक्ता ला खरम मे मी हाना तौबनिना यामना चौबा इशू अम लेगिबनी अदुगी मरमदा हौजिक CBI दा अदुगी केस लेरिबनी अदु चेनब मी लेरिबने बो अदु सुम तोसिको अदु नंदोगी चेन की भी मतंग से गवर्नमेंट लेमना तोकते होय अखोइना सरकार पारिंग इदा हुईभर में भी पुलिस ना खरा
जेल की डिपार्टमेंट खरा खैतक मोगी नेग्लिजेंस ओइबोरमसु अमबुरसु व्हाट एवर दे आर डूइंग गसागी कोई एक्सटोर्शन की रैकेट सारामी गाइसे सी का लेरमसु मधु इफ दिस इज सो if the department is doing so as a government party in the government we should be morally responsible we should be morally responsible but we are not sitting idle we are doing inquiry nandu chen gi matang da mi kya no taruk la tere la suspend to gi ni ko ama atopa ama khoi gi police constable ama फारगा तौबदा इंटरोगेशन तौबदा कस्टडियल डेट तौइदुदी तसेंगरी माइ मतंगदरी क्या हाइनिंग दबनि बरमदि केरोबो डेट सेम से अंगांग दो अखोइगी यारी पुक्तगी नि आइगदी यामना आइगी पॉलिटिकल सपोर्टर्स होयेबको मागी दमता इशु नुवाइतेबा नुवाइ तबदु क्रमाइ तौ सिरिनो खोलिदु इंक्वायरी तौरिबा दुगी ओके अदु इंक्वायरी तौरि अदु मरा लेबा मी लेम नमता थारो ओय गवर्नमेंट सी गवर्नमेंट नि को अरि चीफ मिनिस्टर बीरेन अरु तो पायरिंग एनी कनागुमत लेब थारो एनुमदि एश्योर तौगेबा ओके अदुसु याबरे अदुसु एश्योर तौजगे हारेबा अतोपमना ngसाइगी आउटर की कांग्रेस की मिरेप तो वोट मयानी ना कैंडिडेट की वायरा देबो को पॉलिटिकली हाइनिंग याम कन स्वाइनिंग दे कांग्रेस से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है मिसम सम दाय का होजिक बॉडी फिल्म सिंग से कैसिंग जेम्स की मतंग से डिफॉल्टर पीएनबी के पंजाब नेशनल बैंक की लोन लोकी अदुदी ngako मदुदी कांग्रेस ना बैंक बक थाजरक्तरदि अखोइदि करिनो खंगदे कांग्रेस से इंडियन एयर फोर्स थाजदि इंडियन आर्मी थाजदि होजिक लाइब इशू जिदा चलिब कनो जिदा आर्मी द बक द मरान सिबो को याम तोइबा दरा बैंक दि अखोइ आईडी आई एम नॉट कनेक्टेड आई एम नॉट कंसर्न इन एनी वे जेम्स का सुंगी जु मरी लेनदे मा कांग्रेस की मिरियत नि अदुगा मागी अगेंस्ट जो करित जो हाइनिंग दे को अदुगा हुजिकी पंजाब नेशनल बैंक हाइबनि को पंजाब नेशनल बैंक ने इबा चिठी मदि हुजिक सिदि सोशल मीडिया की मतमनिना व्हाट्सएप सिदे थागले बा मदि याम तोय थागले व्हाट्सएप सिदा आइगोन सु याउ यारंगनि खबर सु याम फजन याउ न्यूज़ पेपर लोइन पाक याउनि मदु पंजाब नेशनल बैंक की बैंक ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा डायरेक्ट इबने बदुदी यस ini ECI na mo so the CEO da thadar ko ECI na CEO da thadar CEO na returning officer da madugi hujiki matam dadi election lepase affidavit choirasu mausa di kan torum de ba hoiti kano khoi gi hardik patel haibn do adu lepin gi na boto chin ching bu ma gi dugum khara lei ba adu hujiki election gi matam ji yamna strict oisalak pani na aidi nga kano gi hujiki GMs ka sungi मागी बेंगी डिफॉल्टर ने ना थागलकपदो मदुरा मची बेरा लेदो माली दैन खलबी वनेबा आई अदुरा कांग्रेस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उसी करी ओर पोयाबा खंग्रियबा आई कांग्रेस तमदुगी मराजु सिनिंग दे अमजु हाइनिंग दे ओको ngasi ya topa la amadi khara su haibi amne di Hemochandra lapuri yam kan haibi atre okay thank you namaste khara su ai haining ba lengo ai ki lengo yam ne ba khara su jab toro ke ba matam please PNB के मतंग डिफॉल्टर आउटर की कैंडिडेट की मतंग जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बनी अदो आइतो करा आई याम एप्रिशिएट तौजे कोई आई नुसे याम बात तौजबनी कोई पॉलिटिकली एकता जो कोई मेंटर अमो नुसु उजबनी तो ना डिबेट ता दु दा कसु कॉम्प्रोमाइज तो ngai लेते यस प्लीज गो अहेड ना इट इज अ डिफरेंट इशू इशू दा ngang na ga do bani कोई पर्सनल रिलेशन तो कोई लोइन क्लोज होइना वा आई पॉइंट लाक्से गसाई कोई ऑनरेबल का स्पोक्सपर्सन ना बीजेपी की हाईबी तो कितंग गसाई की जेम्स के तो आतो ओरगली जेम्स ला मुंग एक तोक जगदो ने कितंग मते कम तंग सेकंड अमन दिदंग नुआइतना कोई स्पोक्सपर्सन सेक्दोक तो दाई एक तोक जगे अदुमा हाईबी रो अदुगा जेम्स की मतंग सेकंड कुंथा बो लो अदी ngасai ge duti sai gi adi public pressure lai re khole adu to le da to di madudi madum da chatlugum se ai hai di madudi praja na dum praja da dum ai boldo langthok che ge ba ai nan do gi da to ba mawong du ga koi na to gi mawong du ga adu da madu da koi na adu suspend to gi da to gi dudi madum da chatlugum se ba ai di apparent to ba ngasai gi keno to do da kwai ai yam hayan ning da ba ma hai gi madum da di chatlugum se debate ki level ja dum chak khagadi yam kadan nam chak khani koi congress na indian army ba thaji de ga hai ba
अभी कांग्रेस ना एयर फोर्स थाजे गाय तो मदोम ददी प्लीज अदोम द चलगदी डिबेट सी अमरोम द चखरनी मधु सेंटर स्टेज दा तौजरसनो अदुगा कांग्रेस पार्टी दिबा अको इंडियन आर्मी बुसु फजना थाजे जई एयर फोर्स थाजे इंस्टीट्यूशन लोइन थाजे जई इंस्टीट्यूशन मयाम से मिसयूज तो बुदु थाजे दे मदु मिसयूज तो बिगनो हाईवे वानी मोदी तौरिसे अदुना नेशनल की वानी ओके जेम्स कैसिंग ला या प्लीज कोई कोई सु नुंगाइते इट वाज कोई सु नुंगाइब नथिंग एडमिट तौजे सिगुंबा कयंबा बैंक की डिफॉल्टर ओरमे खोले में हाइबुदी अखोई की पार्टी की अखोई की AICC ओरो कोई कांग्रेस पार्टी जो याम लुनदी डिफॉल्टिंग ओइबो कोइ कोई टेक्निकल डिटेल्स जो खांगो बनते तो होय पब्लिक डोमेन दा लाबनिना होय आई कनो दो आई मतम लौना नमनी पाजरो जेम्स कैसिंग नसु मा की अखोई की रिटर्निंग ऑफिसर दा अखोई की तांग कुंथ्रा 29 लाखपनी को की पब्लिक डोमेन लाइसे अदगी अखोई PNB ना पंजाब नेशनल बैंक दा इरिसे अना तांग कुंथ्रा की मार्च की तांग कुंथ्रा नेक्स्ट डे दा मार्कना जेम्स कैसिंग ना इबा रिटर्निंग ऑफिसर दा इबा चे पब्लिक डोमेन दा लैरबने एनीवे 2 पॉइंट्स खतनी से मदुदाई केसु मदुदाई डिफेंड तौजलोय मदु जेम्स कैसिंग चुमी लाली कोली पॉलिटिक्स की मीगी हुजिकी इलेक्शन की मतम सिदा अखोइसु राजनीति याम कुइन लैजराबनी मसिदा मीगी कैंडिडेट अमगी मदमदा यामना फत्तना ngang अदि मागी केनो तौबुदुदी मदु चुमोइन खलेन प्रिंसिपल कइनो बीजेपी की कैंडिडेट की मदमदा जो कोइना nganगे याम थोलकप यायबो अदु मदमदा चटनिंगदे डिबेट से खरा वांगना थमनिंगे दाइदा अदु जेम्स कैसिंग की मतंग ओनली 2 पॉइंट्स खतनी टेक्निकल एस्पेक्ट अनि खक लै मदु होनेन आई केनो दसु इंपैक्ट दसु पिजरके पब्लिक डोमेन दसु लैरबनी जेम्स कैसिंग सी तसेंग नाइता अगदी मासी वन ऑफ द केनो नेबो अखोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दा मी मंगाम यावबदा मा मतुम यावबने अदुगा मांगना सिदा एफिडेविट मागी इरिबसिदा याम सेंगना याविदी नंबर 1 हुजिकी खरा पॉलिटिक्स की मतमनिना भोट लेपदो मतमनिना मिस्चीवियस ओय हाइबा ngai टाइमिंग एदि खुदोंग जाबा लौना दिमनिना मागी कइगुमा डिफॉल्ट तवि तौदे हाइबसि पंजाब नेशनल बैंक की करम भाई याम ऑथराइज ओइबा मी इरेक्टर हाइबसिमा क्वेश्चनेबल ओइरे माइ चिथिसिदा अदी मिस्चीवियस ओइबगी केनो से कोई मसी बेरासिटी से कोई अंडर इन्वेस्टिगेशन लेरिना मदुमा अकोई मदु अकोई सु वेरीफाई तौनो होनजरी अदी सेकेंडली मांगना अकोई मागी सिदा याम सेंगना इजरीबा माकी मॉर्गेज तौरिबा कोई कोलेटरल लेना म खंगिना कोइना लोन अम पी तागदी से युमसी कोलेटरल ओइन पीरगा अकोई क्रोद सु लौगनी नता लासु लौगनी हाबी केनोम लेरिबा अदो मागी समसम मागी कोलेटरल माने पिजरबिसे माना मॉर्गेज तौरिबा अदी माना लोन दु लौदुबगी against the mortgage tawriba magi amount se tasing naita ge adugi amount ne hena magi liability man due oidoriba liability sidi adu ne hen gre haibe wan in other words ai haijai di machina ai na haijai sina chume na traga ai haisina truth ne haibe gi wan che deko adi hujik prima facie matter of investigation ne successful one case to will come up aduga let us not cloud adi sigumba leitana sigumba kaita de defaulter oira me da oira me do oira me gain tawna khoina su BJP ki candidate maram du da adu tawme da tawme gaina ai haining de adu viral oi graba pot ngata ni koi huji leire ba candidate ki maram lai kari hai do no adum da channa da bi da khara issues da ayeng BJP sin la kan da na la ka do MP sin Manipur ki da kai taw ngam do ri BJP is a party ko Manipur ki da ni kari no ka hai ba rom da oina tha chalani thank you taw Pradip lotion la khuse taw Pradip tang lotion jenge ma do de baro huji lai sai ngai sai je bu du ni topic ki ka no dur la kan da mainstream da la kan da अखोई अटोप इशूस मैम लेब सम समना केप हौगीदे दामो अटोप इशू लेटबंते डिमोनेटाइजेशन की चाइना कोक्ट्री है सम 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 सेस क्रिटिक्स मोदी की क्रिटिक्स है बताइए अदुगा GST की करी की अनऑथराइज सेक्टर्स की बिजनेस सेंटर्स को लोइनब थुदेकपरी है एरिया में लेटब नते अखोई केप से मु खरा केप की निखिबा केप की पाखने की बदो इनकम चप चाना सेटल तौगे सो आइडिया हाइनिंग दामो एट द सेम टाइम हुजी थोले से दामो हुजी अखोई दा साइगी मेशनरी सिस्टम फेल होबगी जेल दगी करी की हॉस्पिटल नानथोखिबा अदगी नन बेलेबल अमुक बेल चखिबदे अमुक सोमदम हलक्तबा सोमदा लौरकपा अदगी कस्टडियल देसिंग करिसिंग हुजिक पालिबा सरकार से एट द सेम टाइम कांग्रेस से हुजिक मैटर ऑफ मिस्टेकेशन ने तवदबो PNB ने चिठी रेक लेटर रेक से सम खरदि लेरमनि तामो सम नारे कांदा लेरिबा थोकलेबा मांगदा तारिबा इमीडिएट इश्यू सिंगसिना इमीडिएट इवेंट सिंगिना मरा मोरे कांदा इलेक्शन सिदा वोटर सिंग कैम इन्फ्लुएंस तौदोरी करिम कांदा तामो वोटर सिंग याम कंफ्यूज तौगी एरिया दुरा वोटर सिंग इन केस असेंग खंगनिंगदी कराइदा येंगोरी तामो इज इट न्यूज पेपर दा येंगोरीब्रा इज इट न्यूज चैनल दा येंगोरीब्रा तामो कराइदा खंगदोरी सुन तामो सम नारे का हम होकान से कोई KGMC केस दा हन होरसिको KGMC केस साइगी कोई BJP स्पोक्सपर्सन है बिखरे है हार्दिक पटेल में दाला को हार्दिक पटेल सी मंगोज एलिगेशन ले रेको केस हम ले मथक द केस हम ले रिनेबा केस हम ले रकान दा मासी वोट लेपकनि तौर में अरे कन्विक्शन ने लाकान दा मा वोट लेबे यारो टोखिना
ada ke james mai to je ai hai case oin thangalaksan Punjab National Bank na hadi mai paisa toli hai wa dani mai paisa toli hai wa ne paisa toli adra singu yadre chalu kan phuge tore ma case to direction case to kan se conviction le gadi mai ta chagi mai do candidate mai cancel to gini adra asina legal process chatha jasno duga seisda ma si paisa toli thobodi moi vote khona bagi vote khondon no to moi mo ni ta sina har gadi mi character melain to no bagi melain to basis le dan to ri to budi adu isu maran le habni nati maran le bisna he court har ga to ni ko ne he hai ma convict tore ma paisa sungi adra paisa ora cheng re abscond to re har gadi ma vote le aroina Hardik Patel the left remind lecture roiko adum le ro khoi na sai nei nak myam sai na khoi ugan sida sarkar breakdown le ka na defend the work down the chai nam to kan sida khoi Manipur politics ne yam thina ikai ni ngai so ba aduga yam thina ironic oi ba hai tare thaina khoi na congress pai ne chai himi am som som yaw ta sing hai ta set ta kai som yaw le ne chai kan ani mak tu han chai hidu chai chama nei ba hadina khoi party ro chai re sa saw ni na hana aduga onsal ga hana congress party chai kan su Congress Party yaw ma ga som plop pai myam fing kaun da sanjit ki batang da kana yaw khoi loi khang ya da ni haji su som yaw le smai tong da ni khoi sari kitang khoi gan sai gi sida sarkar si gi moral authority si yaw da gi chamana ba hana to mana le si ri su moi yaw mi ni hai pora le bam to yo ada se ja khoi na intervention krom la ka da ge ha ga di khoi gi sense of accountability sai pan accountability sida chumnigi adu SP tan tho ham ba adu SP suspend do adu DSP suspend do ham da bida home ministry ka home portfolio ka bai re mar jain ai jain to jare ai failure ni siri ana amtang president no set to ki mathang da makha le ta lam hen yaroi e to ro a yo na ni hai posi lak bani na hojina level makha level gi mi amani ta thadla ga to pe hon le bani na am jana choba crime and low de ba hai si to kan si da home ministry jain to de home bai re portfolio bai re mi si jain to de yaroi si home mi failure ni nadri yam salaga chief minister for accountable hello and why a ho yo na ragadi sai gi hai sai check and balance so mayam su makhai mayam su soi gini e kana tho rari so namara le instrument da bida kana to na tho so e cd ai on ni akhui mathak bok talani adu na tho akhui na tho yaro hai bi wakhan ji khana ragi thabak soi na roi doni ada mana sai gi kana gi gn hospital cheng bi matang si mai case na main interesting was na kamai do ge da mana mi halo bagi mi pharaga anga ama pharaga le torga hali habi allegation le bagi case ki verdict si law thor ga do ne law thom dai sre na thor si aduna le ma na mena ko su e ken case verdict law thor ga mana wanga ga soina bale na ga tra kai kupsali ja la kai na chingnari si kai no da yam tin coincidence or bi ai chap jana ma si ma gi verdict thor tore adu ge na thor si ke na thor le no hai po se musam lak pa sum yam le ga sai hai ba khoi investigation phasan to wi Tauraga accountability ki posi khale hello chumni gi sai constable amani thada mana solo lom dam ni ade mana ga to mi me pusalo una han gi mi ga to poto gumji moi to ri mathak police hai si andar ga sarkar ji hierarchy le pot me top hierarchy da kana le makha da kana le loi khangini mathak de kan takthak bada makha na ki su to ngam bode ada su makha sore kan da mathak su responsibility chap chalo hen moi de hena mo hen men aina lakchani ma daw masikum ba mayam chi thokriba thongdok sing thokraba thongdok sing thoiba thongdok sing kin maram more kan election chu nak chalak banina election da voters sing da tamo influence ma pidori bra like say sarkar thaje bu hara chu thaje dibu hara chu kari no ne chamam na bagi area ma adu karim kan da here say mayam lei madudi tamo whenever issues come up people agitate when election comes people just forget it hai tamo adu idum chatu rijala na issues sing deri ba thoiba thongdok sing ki voters sing da influence lege dra sa Adik lagi sih, public ministry amni short oi benda, kuda tholak pasi lagi dera impact lagi dera kali, kuda ki hana kisang lap ki dera kau thoki ni, thain tau ki kau thoki ni aduga, kuda ki kana hei yang tholak kuda bosin adum hana loi kau hangi pun lap ni ya, haji lagi dera case drug kingpin nam nanto leba, adigi nanto leba sidi kara impact lak dera kali, ini semua sidi accountability launa terjadi, aduga hana ki CB ka dera hai jenengan saya ki kuira kan sida case si tuana mo uhe mong kharai haji bharu feelings si uba duga khar lagdar yaro kan hak lohi kang usa unia adu gi su khar reflection lagado male aduga khwai ri han influence ro gado sidi yam the immediate ba kind public memory sai hai mai kitang short oi bina ba adu sai gi explanation to kan da thai su tormi kan hai gi explanation ba congress party su tormi adu haji to chamani kan to sida chatti ba kang usa lagse ne aduga khuda thol ko pose di nan to ko wa do ma wa ga do male aduna aina akoi vote ko mo ju ta da na akoi press lai ba kang gi di
प्रजासिंग हाइदे वाइबो खितंग जुडिशियल सोन भोट तौब सिदने अखोई खंदरगा कई चुमी कना लालेस खना जुमने यहाँ की पैसा पीरगा कनो लीला खर येंगलगा चाक खजाना भोट थानो सिस तौदना अदुने अखोई हाइनिंगिसि थैंक यू ताऊ हेमचंद्र को ताऊ प्रदीप अदुगो ओजानी माइचाव लोंग असि इम्पैक्ट न्यूज जो लाखबिबा अदुगा ngasi manung huna se mapung phan bigwi dam te lochela puti kai khomnu jero guest amokpo amukana thagachari ngasi ki damakta te impact news ge manung huna patang chari sinjana batanya role adu lamdam sita thokliba thawdo wa thok kya ge marik chamba report ke damak impact news miyeng ta dun lebyo